টি অসম জনজাতি সাংস্কৃতিক মহাসভা আহিন পেন kapatir pipon lapen Karbi Jutang Asong hin men Kacera Abdun lapen Karbi Anglong Autonomous Council men kerap kecengsi tribal atum tribal akhean ajutang labang so kacingrum labang somai non hejong ilitum lamaing turpon lo lagi pini kecengsi asayang dengan son lo sila bangso asayang dengke dengpon lake asamar lo ke dodun kei so laban kei bari matum ajutang ajubat alam met alam jong pinangan atum kibiri rang do lasi ilitum katobe celang pet pen inglong asumada tribal kai an isi jutang kereng konra pet Japan isi kecil pajir popon labang sosai yang deng si deng kono nasi labang sosai yang deng along non an asamar lupen kei krep li atau manang lian lupen kei krep yang kanang li jalan lu si kado kado bang baru troksi an artis bang nang lian lu amir jeng nang lian lu lupen kete kiri tu nang lian lu sepini bangke keceng kono nasi lasorong dak ibu Karbi Anglong along Edoan jutang kecing honana tu nangacerap nangacitu di Japan samjin mana apa cim Japan nangacerap di Japan ni dapat Karbi jutang song impact tuning di padikrim kenapa jutoi kasi pini bangga bawa ni sampai sila kilung ke kan kecengi ya orang sambaji ini pen sila baji ini pakai itu Karbi Anglong Autonomous Council asia makai asia impu ponpo lapen pen apa bangke ramai pituji ramai pielong ta Karbi Anglong Autonomous Council asia makai hidup po lapen BTC PTR asia promote boru nang citong dunia alam do lapen dak inglong so tribal an Autonomous Council pinangan do plus Autonomous Council an asiem do mana ka chopa pondo lang manci tong dunji pusi lamna parte zila ke penap no sir kang tientela CM asam CM hanang itum chopa pon ma keceng silang mate hang pon pedalo ate keceng silang mate peneng se keceng silang mo pi hang pon ang ko yi sita asama chief minister bandala solam debuta ka pachini pondo la